dakle neka Amy proba, nije to baš, samo su 3 stepenice. Nič. Dobro, pomogla je Maja. Evo, to je Amy. Molim vas jedan pljeskić za Amy. Ovdje na ovom podestu će ju žiri isto bolje vidjeti. Amy kao da zna. Da, prva natjecateljica danas. Ajmo Amy se lijepo siđi, žirija ste dobro sve vidjeli. Dobro. Evo ga, to će tako izgledati, dakle dođite do nas, prošećite vašeg kućnog ljubimca ovdje po pozornici, žiri će ga pogledati. Lazi, vjerovatno po zvijezdama, nazvan mužjak Orion. Orion ima 5 godina. Čekaj, ovo Orion ide na skate. Orion ide sa skejtom, obratite pažnju, dakle Orion voli ekstremne sportove. Vlasnica je Maja Coce, koju smo već vidjeli, dakle Orion je sportaš, voli skateboard. Evo ga, sad će naravno iskočiti gore. To Orionu nije nikakav problem. Ne, nešto mu baš pozornica i nije srcu draga. Evo Orion. Šta sam vam rekao, Orion je pravi sportaš. Bravo Orion. 5 godina star mužjak, vlasnica Maja Coce. Maja, ima li još neka točka koju možemo vidjeti s Orionom? Da. Recimo nekad baletni pokret, plesni, neće to? Jednu piruetu da zavrti? Ti si isto. Neće. Ma da još i progovori. Da. Dakle, poslije Orion... And it goes so far.